Gdje je on? Aha. Upravo letimo iznad novog terena za borbu, od tog veličanstvenog krajolika, kako kažu, no istina je da zbog njegove male veličine opasnost vreba iza svakog ugla, stoga se nikako ne smijemo pustiti. Ček, šta ovo je ispod mene, ili to pačinki? Ne, to je Midstein, kako se to već izgovorio i čini se da ovdje ima ljudi. Jej, gdje si? Doviđenja. Moguće da je samo ovaj lik skakao ovdje u Midsteinu. Aha, neko me roka. Gdje si? I gdje je frajer sad nesta? Sad to vidio nekog tu gore. Baba Bowie. Pa da. Ok, ne varaj me oči, ali još jedan lik je tamo. Wow! To neko sačmarom roka. Šta? Ej! Ok, čovječ, sad se osjećam užasno. Je to taj lik bio? Sa sačmaricom ili to onaj koji me pucao? Monster truck je tamo, odlično. Da to neko vozi? Hitao sam ga jednom. Pa još! Imam trola tog lika, valja me neće ubit. Toliko o tome da me neće ubit. Eto ti sad na! Uništio sam ti monster truck i onda sam tebe uništio, to. Otkud? A, vidim ga. Je li to onaj iz kućice ili neki drugi? Jer vidim tamo jednog u kućici. Ne, to je lik! Nemam više metaka sad su. Neko drugi me ubio! Kamperu jedan, znojni. Ok, ovaj put idemo opet u ovaj grad. Ajde, idemo se klat u grad. Gradoklanje. Gdje se ti izrolao? O ne, ovo nije dobro. Pogledaj lika gore! Roknu ovog frajera, gdje je došao do kuće. Dobro da nije mene vidio. Ok, da vidimo. Brzo. MP, gdje si, oprosti što sam te sumnjao u tebe. MP, aha, evo. To. Ove like gore to. E, to je taj Mr. Sosio. Ej, pa ti onda kolji ljude, a prije što su oni došli. Da vidi, on ima taj MK12. E, sad idem ja klat ljude tako. Ajde, di ste, ajde pokažite se. Joj, svi kampiraju. Ok, ovo nije bilo pametno od mene. Neko je to jako blizu. Znači, ja ne znam šta se ova igra pretvara. Ja sam mislio da PUBG Mobile onak igrica sa realnim recoilom. Neko vozi. Ajmo ga provat roknut. Jel stao možda? To je to. Ovo je MK12. Apsolutno nula recoila ima. Kog VBU na drogama, ali dosta. Vidio sam ga. Aj, proviri da... Svojim P90 i ovim MK12 ko Terminator. Vidim ga, dobre. Nećeš mi pobjeći, prijatelju. Razgrm sam ga, ok, još jedan ostao. Još jedan je ostao lik. Ova zona je ubitačna. Dio ovaj zadnji. Tamo je negdje bio u tom smjeru. Prijatelju, bolje biti bilo da se odmah pokažeš. Vidim ga. To je to. Lagani win. Valjda, ne znam. Sasvim moguće da nije. Šta je ovo bilo? Znači ipak me primijetio bio i uzmijeo se. Monster truck! Ojoj! Šta je ovo? Kako užasno izgleda. Izgleda kao neka igračka. Ali dobro, ajde, stabilno je. To je dobro. Ne. Opala, ej, šta se oglašavaš? Tu smiri se. Kako je lagano gume probiti tom čudu? Ko se želi boriti protiv, skoro sam rekao cyber trucka, monster trucka. Opala, ovdje je neko crko. Još jedan monster truck. Bip, hoćemo se voziti zajedno, ajde, dođi. Vidi klik. Skoro sam ga pregazio, ali skočio. Why are we still here? Just to suffer. O ne. Opala, ej, šta ima, a? Ti imaš ulaz?
Ja imam monster truck. Ajde ispada van. Ne moš, ja imam 5.90. Wow! Otkud si se ti stvorio? A, to su one lijepe nove kućice. Tu ide lik. Ej prijatelju, što radiš tamo na stijeni onoj? Nema me zezat. Vidim ga. Skočio sam mu i roknuo sam ga, šta je ovo? Ej, mogli se nekako popiti ovdje, čekaj. To! Zamisli da imaš gili sut i da si na ovom krovu, čovječe. Pa nema ti bolje kamuflaže. Mogu li kod Djed Mraz ući kroz ovo? A ne. Opala, ej, čekaj, smirite se. Azam, jes to ti? Sad ću te pokazati ovu snagu 5.90. Opala, okej, neko mi je već pokazao. Tu ima dosta ljudi. Vidim lika. Ajde, provjeri, molim te. Kako nije čuo granatu da mu dolazi? Wow, to je to Livik. Nova mapa, iskustvo, to. Dobro, ovaj lik će uzeti oružje i ubiće. Aha, smiješno ovdje ograde ispred mene cijelo vrijeme, zato i nisam mogao. Di hodaš? Di. Ajme čovječ, ovaj 5.90 ko AVM. Di si? Ja ne znam kako ja pucam ljude s tim virusetu uopće, znači ništa živo se ne vidi. Di ste? I tu je u građevini gore. A i tamo je, a iza leđa mi je. Di si, ajde. Sad onaj drugi put. Na ovo je nemoguće. Tu su dvojica rokaju tu. Covid! On je dalje u kućici gore. Vidim ga. Smoka se prepao. To je samo smok. Ne. Vidi onoga. Ali ovo neće biti samo smok. Ovo će biti samo bomba. Šta radi ovaj lik? Šta je ovo? Šta se događa? I ko je to vozio tu? Se to ti došao, a? Jel to sad? Nova puška. To je monster truck. To je lik, vidi ga. Ej, prijatelju. Ej, prijatelju. Opak. Lumberyard. Ajde idemo u Lumberyard. Srle. Opala srle, vidi neki naši veći kolje. Ja vidim, ide čak. Jel to lik skotio? Lik je skočio gore i sad je sletio. Di si? Mic. Extended mag. Ček sam da uzem extended mag pa što onda roknu. Di si? Lik je sletio gore. Nećeš. A ja da dobro pokušam barem. Kako je uspio sletit gore na... Vidite koliko helmeta gore, šta je ovo? Groblje helmeta. Šta? Kako nisi mrtav? Kako nije mrtav? Stao je. Korkulura. A čekaj, zašto više ne vidiš zastave kad pucaš liku? Vidi motor! Motor je ošao u vode, ja gledam kako to zvijer izlazi iz vode. 410 metaka imam. Čekaj. Da vidim, ima li... Kakav recoil ima 5.90 sa 6 puta? Ma šta? Glava. Nema recoila. Monster truck. Kad vidiš onak neko unutra, doslovno se ni ne vidi onak. Aha. Dobro, mogu preko vode. Ću već malo gaziti ljude, zezat se, a? Vidim lika. Šta je prijatelj, a? Još me ubiti, a? Jesam ja lud. Gdje je? Vidim ga? Imam ideju, znači sam ću privlačiti pažnju svojim monster truckom, a ljude ću klat ovak kad ih prevučem. Još jedan je tu bio, da vidim di si. Korac iza. Kak je dobro ovo, znači ne moraš ni skopa svojim 5.90. Ej, zona, jao. Vidim ga. Aj proviri. Ajde, sad ide healat. A vidi, ajmo se vraćat tu sa džipom. Ojoj, ovo nije bilo pametno od mene.
Skoro sam ga ubio, lol. Ne mogu vjerovat, još sam bez veze hipfire pucao. Aj, skoči više dolje. Da. Taba! O ne, zona! Nije pobjeda. Ajoj. Sa svih strana se pucaju, da vidimo. Tamo je neki auto. Tu neko sa snajperom, di je? Vidim ga. Kućici, skočio. Ajde još dvojicu. Znači jedan je tu, a jedan je skroz negdje lijevo tamo bio. Ja mislim da nema bolje pozicije u ovoj zoni, znači pogledaj. Znači cijelu mapu vidim, onak mogu samo skrenuti u lijevo desno ako mi počne pucati, to je to. Hoće ga znat. O, ma šta? To je sad neki treći. Idemo! Koliko sam puta pobjedio na ovoj mapi, već šta je ovo? Ha, ja plivam pod zemljom. Ajde, tu je ova ograda, jel da preskoči ogradu? Moram ići. Aj bok. Vratit ću vam se, čekaj. Ne! Čekaj, vratit ću se sad da uzem pušku. To hvala ti, gospodin bot. Gdje ste mištajna ekipa? Dolazim! Bi. Gdje sam ja ošao? Wow! Jesam ja to prigazio pravog lika, ne ome klat. Hvala ti na lootu, barem, ajde. Kreće li se išta? Nije baš sad zabavno ako mištajn kad ne znam. O, vidi ga. Vidio sam ga. Skap. Rokno se jednog. Još jedan je tamo. Aj, mogu sam već 5 put. Di ja njega ne vidim? Oho, sad to vidim nešto tamo da leti, da, neki auto. Monster truck vjerojatno. Treba naći holografike. Lara Croft. Čovjek se zove Lara Croft i kampira u kabinici. Oho, ajmo ovdje. Ajde vam pratiti ovog dio, ajde. Ovi kontejneri, ajde. Sačmaricu imam, ti mene kolješ. UDP. Tu njega. Aj, valjda me odavde neće očekivati. Vidim ga. Jusef. Šta si ti imao? Šta nije imao? Ne znam, bojim se. Još malo ovdje ovako. Da, evo je. Šta di? Vidim ga. Šta radiš ti? Tu imam sad negdje dolje. To nisi očekivao. Okej. Tako da eto, sad barem znamo šta. Wow! Šta radiš ti tu? Koji vrag radiš ovdje, zašto mi se nisi najavio, čovjek? Sva sreća pa sam imao 50 u rukama. U drop tamo pada. Evo mi ovdje. Aha, ovdje on je slab. Ček malo, je li ta voda? Mene gura. Pa da! Ja uopće ne plivam, gledaj. Samo od sebi idem. Mogu li ja umrijet ako padnem dolje? Ne želim to, čekaj sad riskirat. Idemo s ovim. Uiu, idemo. Ha! Ko ludica. Skačem tu po vodopadu sa jet skijem. To je to, PUBG Mobile Experience. I ovdje je drop. Ovdje je doslovno drop, vidi. Čovječ, ovo izgleda sad kao Fortnite ovaj dio. Ovo doslovno izgleda kao Fortnite. Ona prva mapa. Ovako izgledala identično. Sad naroknem tog lika jer niko ne smije koristiti boje oružje. Hitao sam ga jednom. Ali pobjegao mi je. Sad to mičtajno, pa da. Ono lik tu kampira i dalje. Ujoj. Sva sreća pa je noob sa snajperom. Ma šta? Ronhus. Jesam tu ikad bio uopće? Sad će variti sal. Okej. Kako šteka lik? Jedva sam ga ubio, znači tako je štekao lik. Doslovno se teleportirao, gledaj, auto i dalje vozi. Empty crate, šta lik nije ništa imao. Vidi onoga tamo, Aha. Ti ste ljudovi. Lik je skroz gore, znao sam. Šta? Gore. To je 100%.
kamperu jedan! On mene bejta gore. Ajmo ovaj crabgrass u 50. Ajmo. Ajmo naći vozilo, idemo dalje. Vidim lika tamo. Doviđenja. Puh, ništa živo nije imao. Ko mi tu uništio auto, aha. Ovo je smiješni čovjek. Ne, on je gore. Sva sreća pa si loš čovječe, skoro mene... Ne, zona, ajoj. One. Dobro je. Vidi lika. Gle gore se popio. Ne. Aha, ajde, izleti. I sad, neće, kila se. Ali će me neko s leđa 100%. Ja njega ne vidim. Ja njega ozbiljno ne vidim. Znači ja ne znam gdje je on. Doviđenja. Kako sam mrtav? GG. Zona. Neko vozi ko lud u završnoj zoni. Jesi ti lud, prijatelju? Kako ga nijednom nisam hitao. Starimo, ja idem u zonu. Doviđenja. A ti ne ideš, očito. Ne, korona! Korona se zove, lik iz zona ga na kraju ubila. Nisam ga ja uspio ubiti. Luđak sa monster truckom. Ajde vidimo gdje je sljedeća zona. Na njemu je sljedeća zona. Super. Šta radi on? Šta? Zašto zmija? Gdje si? Aha, tu su stepenice. Hello, mother... Kako je skočio? Čega se napravljam, prijatelju? Vidim lika tu, ej! Ej! Ovo nije pošteno, pa šta sam ja tu? Glavna meta. Što to sam sebe zapalio? Nike sam sebe zapalio, ja ne mogu vjerovat. O ne. Koraci? Moguće da čak da je gore? Okej, tu nije. Svo su moje bezvezne metike. Koliko crvena klupa oči me boli, vidio? Ovo je baš crvena klupa. Imam 5.90, ajde. Ko se hoće boriti? Uhu! Ti, ja? Gospodin spam. Uspio sam! Što radi on? Jel' ovaj crko drugi? Gilisut? Moj si. I zmica ga ubila, gle, zmica. Moja zmice. Fale ti, sad kad još jedan tu. Zmija party. Znači, zmija ubila Gilisut. Jel' moguće? Gilisut, gdje je Gilisut? Evo. Lik leti, lik se stvorio od nekud. Kako ste već doletjeli? Što oni imaju neke hiperpogonske padobrane? O ne, ovaj bug. Kad se sve zgliča se. Evo kako mi bot prepao. Aha. Šta je to, 5.90 tam? Di je? Joj, nervira me kad ovo sve ovako vibrira. Sad imam close range oružje i long range oružje, oba imaju ono 50 metaka, to je to. Ja njega ne vidim, on je nevidljiv. Ma šta? Šta, on novi cheat? Jesam ti. Ja ne znam li to glitcha ili on nevidljiv ili šta se događa, ali da, igrica me ne voli trenutno. Evo ga, vidi ovaj monster. Šta? Gdje je ovaj sad koji me pucija? Ja ne vidim nikog. Jesi umro? Jesi umro? A nevidljivog sam te ubio, čoveče. Šta ovo, svi na mene? Ne, fora u tome što ja doslovno ne vidim njega. Di je on sad, evo. Lol. Uopće mi ne želi igrica prikazati di je čovjek. Evo, mrtav sam. GG.
Ne znam kako sam ovo preživio iskreno. Ovo vina, ja nema šanse da ovo vinam jer doslovno ne vidim likove. Pogledaj šta se događa. Šta se događa PUBG Mobile? Okej. Ajoj, zona, okej. Zašto ovako vibrira, šta da radim, vidi lika tam. Okej, ne vidim ga. Ja duhove pucam, ja sam ubio njega, nisam ga ni vidio. Paranormalne duhove pucam. Tu je zona, doslovno je tu zona. Ne mogu moriti. Znam da se zgličao heali, da se nisam mogu healati. Pa šta bi napravio? Hvala ti što si došao do mene jer inače te ne bih vidio. Teško, ovo stvarno će teško biti kad je taj glitch ludi. Doslovno sve se kreće, ne znam šta više neprijatelj, šta je stijena. Ovo je doslovno sam hok izazov, igraj sa glitchevima. Gdje trčiš prijatelju? Tamo je northeast. Dobro, to je jedan. A gdje su ostala, koliko još, dvojica? Još jedan lik se negdje gore. Šta je ovo? Zgličano sve nešto. Gdje je taj zadnji? Znao sam da je tu negdje.